ikayeremen mwan ikayereberat fefin nengin yewo ebe kuk metats ukkurus medicine esap ukkurur John Buster Karemeno esap jogar wisere raba farfan pe ogis medicine si pe kiwu iwe sa kurir do arbasnan ifa mun got si pe parigerir toen got ira ukkurujra iwe ren god now god sam god ngun mifen mipung pe ban mensarir menan era ogisin iwe safen era ifa baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Iwe ira mensarir menan ifa narera ogisin ban sabun en kapaseis en erin man jagara ese apasa bogot sam god now me god ngun mifen iwi sisirebe ke apasa rere naman ke pue niuri diki juga kapan awe wese fani Bible. Oh, in it. Bible. Because I want to speak on that. Chukis Bible nge medam med me fjorden era ibu kutta en Chukis Bible. Go therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Era obo fenna o Euseriga jangan eke medicine. Obo baptizer ngeri iten sam iterewe sam ewe dau mewangen mifen. Mid translation unorewe Catholic ewe bicara obo fenno ewe riro. Ewe mi but we're cutting off? No? Ewe mi pare airugu no bicara obo fenno ewe riro. Ever. Iwe idera wichir poroison. Urko where buffet no idera true translation. Era ewe riro. Idera bi oro we resonorachi we di. Iwe non achibo negere capacis eberu which color fegan. Pura following up capacis era fitaban god. Iwe era wogi siria poroison feina for capacian god. Purian mi nugu. Iwe buffet ever baptize ferry then ewe sam eura mewin miven. Now maybe capacian mi urban god. Pura capacis era fitaban god urban god. You situate namuan ewe capacis. We era go char mi boros or urban god. God sam god now eu god en mifen. That's it. Ira we chagi era we share feino aver faro capacian god. Ge meta we girer sabsaburare capacis. Era ese abasabu god sam god now me god ngun mifen. Jede sabasa. Mayan wogisin. Iwe Amasayan era feridero god sam eu god now me god ngun mifen urban. Purera fanu kana ruur capacis fitaban god. You ejek feta seri ra capacis rampai. Where berar work sir capacis survey na faro capacian god. Pabtai sir feridero god sam eura megun mefen. Now ruera fitaban god urban god. Eu god sam eu god na meu god ngun mefen. Nget eto sibab ifa answerire igasadori. Nge ijag mo pwese wewe di en sabu-saburen. Ira afer erigits pun en wogisin kapas feri dan god sam god na ngun mifen murirai tiwa barra ese kapas
færdig den. Iwe For sure sa kabas. ma ira Ikabi tu fits. ira me difererai ise wewiti nge ifara. Ikabi ka tu fits ay bukari kistik interfere. Usa palwara kaya pianion ye pokiten ukarage kikapasi siwe na usiri yawe era rabase tobi ya rere. Sapu peru sapu checker kapasis. Era rage ese apasa pokot sam kot na pokot gun mifen. Dan mati sapu robaru we kisire gon metiu mena no sei Paipel chuk era op finna o asura gara char ko bo beirisin op papatai ser ngeri iten ewa sam iten ewa rau me ewa gun mifen iwe ewa kisin ese para pasage iten ewa wa pase de kot sam ese para rage kot now ese para pasage kot gun mifen etse gerage idere wa sam ewa rau me ewa gun mifen we irai ya e arabase fito ya yo etigor sibawe we pata nyapata seksia para rage kot sam kot now kot gun mifen ye ese apasa benare kisin Ja, Kristo med egiek kan renan Na ira pata norera fossil berga ira pata medera fossil berga ere. Ere kate Father, kate Son, kate Holy Spirit. What is medera no fossil berga? Men not in America, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Ese parpache deran got the Father, got the Son, and the Holy Ghost. It's a Father, Son, Holy Ghost. Yes. Now, reratsibwe kise inapata era follow-up question e potori refer karbetot. Era kapasi sa nampay o sa kurperu nor karawugisin. Ngagabi mo na dagiri study kara follow-up kapasi sa wapueroro nor era kapasi sa nampay. Winawoy kese repwe kot na mo koten ngun mifen. Ngayre pupuero nor kan follow-up text si pupuros won. Puro chakabe that's understood subject. Gapon me put it up original language not fashion in Old Testament in Magna fashion Greek New Testament Hebrew way obisoro Hebrew Old Testament New Testament in Magna Greek now ira po de ko kan language amere ko teaching ren methods for kabas ermo ko mamet yuga uja re dai we gawo se mention God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, nor kasi we God urban, o God Sam, o God now, o God gun miven. Irawo ige se para God ngabe non medwakar be irausun. Ese par gon esa pare good big issue irawo sibu pa raro karkapasis burin. Esa issue be understood. Me gives me a nari me where we get ira bota ejagara now ngurubin iwe sam maybe me understood where God we jak nga bi or ne jaka we or ruben ne yate e puerre pue Ewa sam Karemeno ifa, all right? Ewa rau gaisa por rena bucha karepwe. Ewa sam Karemeno ifa, iwara karsonifa, kapsenifa. Sachak bi understood boy irjak barifa. Irabete bu poroson rekat. Pur we cannot deny the fact not Bible repo kot sam irai paro kot. E kot na porirai ewa kot ngun mifen parai wo kot iwirawe berre si sab korbandian spend time much of this wood is secondnian is kind of confusing. I don't know why you asked this kind of question anyway. Ngaire po panor karu kisir burin ngabi mo na esap ngang puir ngesi si bawe we tu puira rosu gosu si bue
sariti garir. Na po tayo for a repwe, kamasis rambay, we siya kunien, erisi, kat peruar po repwe, erisi, ruber, get fitting. Ida wer gabi a repwe. Eure, Bible is a me repeat, and enlarge. Iwere, check, sure, check, poros, or no karu, si repeat and enlarge, push away with thee. Ida wer mi out siya, at kaya kabasan ko, si boy open-minded, si pasugireti batch, purigawa siya po norire wukisin, ngayon po por follow-up nor karawukisin po pa radaw sun, ewakot sam, ewakot na, ewakot ngun mifen. Iba berrei relat fansure po bitir, iba si po proceed gari rubber at po siya po tawari confirmation, please. Iwe, erikuwa periwe, nge sipwe mueteri namparu, agagagari namparugat, ira irme irugat mi jagagagag. Iwe, fa omna namparu. Okay, iwe retsik at super clarify pun me te wesa feder war sa ragabi or urban code he esa babat kits mir gu ye wasabi code rai bari code on pare gun mi fe pari code na begeri choranne ari we refen episode ben nori wogisin non mati sabur wari wogisir ko metiu pues they focus too much arre bukure ara kapas code urukure kran it sam now me gun mi fe yes actually men nori wogisin if it pueri geri gitsinge irmurban they are equal. Igasin nagaratsu iwe irmurban retsaga sam now gun mifen. Where esor mere reteki aserieben. Esor no. That's right. Sam, That's a good point. Now gun mifen. On the same level. Purvekot. Ira. They are Trinity. Kot irbekot. Right. So ngang misri bachak fiduro sumini sa modern racho break iwe ifan sibuchak kapachak take this opportunity at sibuchak pan tigor ngeri note viewers esa pan firi yang kia nobia ige awai ige kuwa ige chuk ige merika en mi tori par comment down one note video rap kapasis iwe kits mi tori acho gari acho par entertain ri Nge rebo kan tuar potete afatati ke maxeria ira mepuan ifa iga mo o se wadi namaram yuge nerijak me barets Obushoro is comment order. No buri read is a deep study. I did a deep study on this subject. You know what I humbly demand or request that person need to say what religion. Because especially me as a pastor, I need to know. Because this kind of question, I want to know what background. Because sometimes it's confusing. I mean, wait until you get to the point what I'm trying to say. Okay. Ira ese bari mai or ngawan ayaw pasir ngeri gitsige seri benni nabarami ge buiche ferofito seri ge ya astie si fogari gere warache show esa feri deratsi bue ifa If you was nabarami ge bete kara ge si boje si ke sugi buse bugura ben na paiben iwe ye neuter phone number ge we seri min na kwa ta to ge ker gitsen amna kapase is na paiben oru fisu wave oru waru tiu chero oru fisu wave oru waru tiu chero vega para sa fatati to bora pues se pasiri eseria ike ifai to bora pues se puto gori properly at resiruk nu pues sa kara pasa opki kapasi. So we'll get back to you again after this short break. Osamo kapasu serikit sipa pani fagan asi fagan murin ache mocho watchen break. Ericek non code niya chikichik.
May war fan so non marawo kai ki buen mi rabotonga. En mi befi barabasom gatietium resetsi wala fennu. Puru wasu soruk ibu kai ki bukara rabotonga. Igarabas ratsek togyo kren tufitum ni esap rerar enneti togyo. Merip ka barabasapo iwachin nap esetsi woror naboti puru ang pagapang. Gagagaban mi der ngang mi rabotonga. Well, I have good news for you. Karesia sapun nibu, wagisiragon meribu, aparay tigerikits, nge God a firiita non an ububut. Muen usawo uputig, o akuri ay ube agang ngeri. Ien mi chea pun God a firukite. Kosap mut ngeri awakiek, epo ochunare tipom, am kosap nukubun en even mikke firite merhen God. Iwe kiriso cabur pusapan ni bifega seven panorati so or Paipel Apasa kiriso cabur ngeri ebe mebrevi renne ti bebi ebi fason ebi fangeri gits nori atu sipakka fegar kapasen kod chetseberi med utsian an atsia orati program pusiwacheni en megang sibo bobu debe su kirots Paipel iwe siakura periwaraske kapaseis ben na Paipel. So, without further ado, nga bukati ko ngeri Brother Alex, ko sa wasa ko bue sugi gitsren yote. Sabats mino no mo na kasi bujan ka bue sabusap no nomrem fitigam non Bible study. Naritan Christus. Amen. Amen, amen. All right, we kiriso chapur. Sibure proceed ngeri atewe oruwe kapaseis ben non a least ready get right. So I'm just gonna say how we're gonna do it. If we ewe gay electricity kapaseis, we kapaseis bakom nagor Alex. We wouldn't awa discuss it with Pastor Eva. The Holy Spirit will guide us at siwe mira. Yes, we can, but iga sa wow metach si we English iga si se yuga si buban ciaguri Ora si buban make sure oh maybe usara pugod Cristo okay iwe pachek e kapasisi wa fito seri brother John Robert iwe are kapasis meibung mecha pari rigerewe ewin ye e sika fitaben god Kiriso guruk John Robert par kiriso rerewe ayun kapasis kaban e sirigich fitaben god me non Paipel not pugabin iwe e pari gerikich iruban iwe safen era iwe ge ikasibuan nageri pugan Genesis satiri pugan Genesis met can you Genesis eu wogisireu iwe pastor iwa afere digits pun in Bible in Macnon Hebrew read in Old Testament in New Testament in Maclon Greek iwe in Akaiwin 9 not in Bible sadun anarigich Genesis sabure wogisireu Genesis sabure wogisireu nebo der god afur rireng me furufan nebo dan god afur rireng me furufan era boraus god nge urban arbas itawe arbas urban mosuan god sam god 9 god ngrupen iwe bisegin parita ida 51 ogisin ru sagura god ngrupen sadira nari
Genesis sabure wo gisi ruere. Nye fara katan ngau obbe. Abanere o hosaki chekis medisi. Nye gurun ko tatu wuru ewarer. Iwe ogisin yrgat idai puarigarikic kot sam iwe kot nan. Pugan John sabure ogisin eu tori yrgat e pan puarigarikic e arisi Genesis eu tori yrgat. Wen ekkei rure arinnis fegen. Iwe med med Genesis eu ogisin yrgat e rarikic puera kot sam akapas. Akapas iwe John a rarikic puen siises idai akapas. Pastor med se or Parikisan. annis. Memorai buat kar fitu kar wokisin. Ebu para teo sam kot sam e kot na e kot mi ferir vichaka gafagan. Iwe ike bue awi de fero Richard pun norai chigara di wer bue kot Iwe o sam e oral megun bifen. Iwe o sam esa puyewe nal pare oral esa pario gun bifen. Pare o sam esa pario gun bifen. Ikabet Irmi nge father is God. Ewa sam igot, pare oral pare igot, pare ogun mifen igot. Bue urudor got, nor eu jakarwe mesi befer purpose. Irbi jakaga fagan. Usuru ya during bi jakaga fagan. mi war fasen juk midedera. Agaju egaju dibaju. Iwe. Yes. Iwe mior karwo kisin buang gebi viewers. Non finibai sapure wo kisirru. Yakapasasyon ewa sabi rayo got. Sokran niari. Finibai sapure wo kisirru. Filipai sapure wo kisirru yewe da Apasa. Sabat kot meat sabon Jesus Christ e bangeri gebi webert me kiramoy. Wera kapasasyon ewa sam me pot apa jaro pa Jesus Christ kot sam ewa par kot na gebet. Sakur boran nari ara taido saburu kisire kon meriat. Titus? Taido saburu kisire kon meriat. Jesus i par ieu kot. Iwe sibwe witi ewe raden for yuts siya eburugneri. Nubwen niger atu got mi tegya at John Abraham Jesus Christ ebwe warto. Yes, of Jesus Christ. Mi osere itagri Jesus kot. Igot. Amen. See, that's it. You prefer sabun ni buwag isirulat kiri ruaru. Era kapasasyon Holy Spirit ilay para kot. Prefer sabun nibu wagi siruat meruaru ngeri ruaru. Prefer sabun nibu wagi siruat ngeri ruaru Apasa. Murun Petrus ayurheri Ananias. Pada kabut ngeri setan pe pore berireti pom. Pada ka chafrageri gun mifen rawo parots. Seri evori ka agi fer deferu obue. Ifausura saferu merau ka ababera. Ngewurau ka ababera obori esapnom. Patakai kiegit feri sakun na parap. Ko sap chafrageri arabas poka chafrageri kot. Mohammed. Iwan nagari, see? Mohammed. Holy Spirit par idai kot. See? Idai Holy Spirit idai par kot. Idai kot. Mi chechian kot sap par kot na irvi jak chechi fer non eragang. Now, it was a good example non John 3:16. Sai sidera ngatse ebubutir. John 3:16 360 urugat woru rabo si saribidi di ya ewa sab nagari si sirayorun ewa sargabet ewa I arvitta rero sab eservitta aja warre sises ebi di apa sises sirayora Kote tirato. ida a finno
Alright? Iwe ida chan son sapura on meruaru. John 14. Sapura on meruaru kasi rueboru sakura neari sibajan. Ikapasun Wakisir fitaiwe. neari on meruaru para on sapura on meruaru kasi rueboru. Wakisir rueboru iwe da Apasa. Nge wasawarin ni sebagun mifen. Sebe ya batira to feri dei. Ya bai digeri gibe kibe tots meri siro atsabageri gibe berisin menne wafere gibe. Amen nari. Amen. Eu got sab sije sab eu sab Si sab fitta ira eu got na. Iwe a tira to eu got ngun mifen. Si? Irwi jaga ka fera raga. Si that's it. Sagur parane John 16:10. Obusoro. Si bocca butir. För sabun ruwag sirig berugat. Sabun ruwag sirig berugat. För fide. Sabun ruwag sirig berugat. Si sirig abo bugerren. Ebesa gukuren mak. Okay, wakisir irik beriga där. Si sagt det giade on annam ne brief in kort sam. Kort sabu. Age siri kort ewagun mifen. Usurafen ponyeri. Iwe me dawa ko ya ye orgorong ye arwari fagati rati watch. Medyo paparoch rer aga fere ko sam aron of rer ko na bui ewe ko na aron of rer ko apad tirati ewe mi fen ewe eji eri. Iwe pan ochian nora oturia si su dai si gabet mark ire pon non mark sapure wo kisin egon ngeri gon me. Ewe bagugu akabas masar rai ko sam eu ko na Jesus Christ a nom noro korik Rese boga karafagan. ira Nom asan Ira. nom fan. iwe ko ngun mi fen kapas suro murenge sa por ngun mi fer mur. By the way, met kids asu power kids ara mas na puer si poro suro ko sam si ko chek poro ren ewe sam me ora nge fet mok si jek si sekon mention about ngun mi fer ko sare ngun mi fer ke poro nom no non ngang usuru eu spirit nge pare eu jek pare personality ever par was that's part of the Godhead. Iwe ida ajak par muida ke par orbe du pachete. Airugu Iwe medan in sadiribuan Hebrew sabure wogisin maru. Oh. Okay. Hebrew sabure wogisin waru ebuan God sam ebuan porausuan God nan. Iwe te pugeri purapasa. Ragusun nodewe God Apasa o God mum ebon nom tori me finnace. Ka neveriro warabas fairpun. Amen. 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 Para konoise saburu gisitiu ide kapasun Christ surga puera norudusen ewe Godhead. Konoise saburu gisitiu ige korose. Saburu gisitiu. Geri wacha kaparikis. Okay, wa aye second notes wakisirere. One question after reading this was proceed ngeri kapasis lamba urigat. Kono sa saburu wakisitiu. Ara pursa kukot medicine annam no Christ. Nubara bara wafrufa. Negeri idera wasir puero. Amen. Iwe by the way rere e por como sore e o sipager coachar vas por repo eu coacham a etifervan or boy abonuro iwe a wiridi Jesus nagari idara si pue fatachiweri chororo pue esa ide o coacham a etiva wiridi wara idara amen very dangerous. Mir ngau achivo al sakora bet
Pur coach, Rabasur, Oida, upon Jesus Christ, ever coach Sabawidi, ever Abunureg, Burawidi, ever now. Jesus Christ, our busheri, Mary, Maria. Iwe, wen bonare si jagarabun. Urumen god. Yeah, Ian Paipel. that's it, Urumen god. Rittiribe non-Paipel. Urumen god. Färig eujagek färig netip. Färig jagaraga. Ida. Reagar repue. Okunnu reiti bats medicine. Okunnu se färig erisis. Pare ujo bu sapo da bu sore paro si pon for si chuga repo. Urumen god. Nor we. Urumen porsora nor even god. Not even god. You either a coach, Achaki, or we are a butcher coat. Urver giri nor a butcher coat. Gawach a coat, sure, Iga Bufra Fatabwe. Ear god Burban. Nor I will be a good net, the origin, your capacity rapwe. Be possible, she would have non Professor is possible. She would order got sub, Pargura got now, Pargura got me. Because if it be Piper. Amen. Ira chen abu si ererir iwage si ererir men non Paipel. Ida. Si ererir ren pusin. Ida. Si reach. Ida. Si jaga fasa bet Paipel era. All right, Kiriso Jabur. Let's move on to our third question. Serious one. Airugue foku mecheres mecheres pon. It's a simple one. What's Seri John Robert? One of that. Ma Turon Northern John Rapper there. Ewer. Ma bet. Itere was Sam. Itan ceases. Itere was Sam. Itan ceases. Iwe pastor ifa eradicate pun non norewe sasing siya katorewe kotsam ebogiguben non nang nge Jesus Christ patam norewe ifa korik iwe ru distinct person ru was in Quran quote iwe ifa Esa beberujak ruben our purpose our purpose sipue repue egeju dibeju vagoju farito farite pues si puede vivir pues si puede haría bravo mucho iwe fa meten egon regon kiti pepperen pun kids si furiora si seta de sorarigits iwe ge kiti peppe pue si se puarto iwe ge ete ifa si do supang pun lupa si se puarto iwe irabe kesipin asam irabota re kiti peppe si po sen si pue etira ren sises ren kotsam wan pugun ach isa rerar achiwagich wan pugun ach firata si puero iwe sa pache fanong non fabrien kot ira betara regarera upsefan si pue niuridi kot sa upsefan iwe busoro iwe botai were bue porro seriki son pargeri seriki paru sore ne ser bue araba soro be sore be study seri be be kageri study red at sibonageri gere iwe not pugen Hebrew father not pugen ewasam not pugen maker Hebrew ere bue Yahweh pronounce Yahweh or Jehovah. Now, your son Jesus, not for in Hebrew, just Yeshua. Now, God, Sam, dagari neriwe san, Yahusha, ama
Yamasik. Now, meder bupuru porosho, rapatagabista, the Murabithro shaken, Redin eke poroshon. Innocent. Pun Greek word, Jesus, feito seria name, Zeus. Zeus. Iwe, efeito eit, Jesus, or Gaseus, efeito seri, ewe ruling god, no chon Greek. Pantheon. Now, yibed bue, pueroro, pur, a kerunera chor, capacity, we really, I study myself on this subject. It's kind of shaky. Pura rep, Jesus, a translation of Nadine word only, one another of Jesus. Pronounce Jesus, iwe a short meaning is not Hebrew, not Nadine after held Jesus. Iwe meten e korban met si perempuan poros oren in erait Jesus saro gere norbete kura il potagabi perempuan norire pure Jesus norbese yevres sak mira not Paipel bakara era pue ewan Vatican idera for in esa possibilità di Jesus not for original language Yeshua. mira you know what I mean iwe Jesus esa pura original language for check Arabas iwe gaya po si Bauchari iden God berarabas ga iden God ewas nun God son God serio God father many days si Bauchari idar berer God ewa God sap doriwe iga idar berer Arabas edu si Bauchari idar berer ewa sap Abi wedi usuchuk parewa sapate siwit iru parewa si ijak pare system siwit ewa sapat geri bet Sunday jommo Arabas ra usuk ra episate betot par ye jage wo refinery ke besi wo restedi ngabi fer horri wo kuch buru suruga isike sacha kare Jehovah or Jesus or Joshua ngabere ira not nang sibwe Papa Fatedi. I think on this subject it is a deep study. We have to live to individual. Ya do rengun mi fere pwe marigis not made. Pura order si. Med sibwe ni firi ren individual. Make a sibo just upward or deep study or should be they was study or get it. Ren. Era chakit. It did. It is Jesus. Jesus. Let's. You don't know where before raw shaking. Naku sibwe kisek round up ngeri bete si Apasa. Ewa kapasi sere itere wasam itan Jesus. Ida we kapasi. Non me de waro seri gevi iwe sibwe rage ap. Ewa sam esa paritan esa paritan. Jesus ewe kote ngeri noru porara puti we. Iwe me rive Joseph ngobai dageri Jesus. Nge esa pira ider par ewa sam. Usun me du waro seri we win. Ngeri origatin ir murder ir mi sokofisen. They don't go by just one name. Jesus me igau kapo mo Chammogitan ko. Nge bi baror no pues Jesus sa budige mayor arabasir mi bariteri. Ewe Jesus sab chekareri raturar pue. Ewe nor ruon. If a Bible history we Jesus pare common name. Okay. Jesus translation ren Joshua. Yes. Joshua in the Hebrew translation Jesus. Word where era no right study era Jesus
Rekaren 800, 600 years. Ngriar ba translate itan original name. Iuban Jesus idan me non-Hispanic. Ngapata, esa pira original language. Ngen not jagar. Non jagar. All right. Kiri so sa buraidu ra fata John Robert Ferreira Capacis. Number where Capacis. We're 5 minutes away from being finished. Let's jump to we can try it and let it hang where we're at and get back on it. Okay. Next time. Capacis number where ifara wogisin ng Paipel Apasa Trinity. This should be easy. Trinity esewar wogisin man ng Paipel Apasa with Trinity. Nge non urusen Paipel all throughout seri page ngeri saigon page may nam era teaching may nam era osugun iuge ese jog nam era kabas era fos Trinity era kabas Trinity for itan non fosun egis era Wikipedia wherein one God exists as three equally divine person. Where a Trinity, we should check the Rajak way put by a got some, a got now, a got me ven. You are Trinity, Wikipedia, where when Rajak Baba suffered a right, not a crowd even. You also a send mark, not by the Trinity. It's a cabas, a got some, a got now, me got me ven. Amen. All right, we've got 3 more minutes. Let's squeeze in one more question. One more question. Na kapasis lamparibu ere met sises got ewa kots ewa sam ewa good mifen. Met god sises got you safer after sises got sam got god na god good mifen got irmöyryvön koot. Iuge rejokkoro. Sises ira awewe ita sises itagang godngurupin ita kis irivön distinct persons. Mikoro. Obusara kapasis era ike pur sises parewe koot parewe good mifen par ichek. Ewa sam. Up. You were safer. Up. Idajak simbor up. Okay. Si afer fada maso en non-Paipel. Avokun kurfat. Si ses iew god ngurper iew god sami iew. Rese jufugen. Iwe yerebwe. Kiriso pusat ori resa bororas tieti fuger gerei. Wamme kuraga chamong ekeitar fitiki gerei fako kiriso geri gebi re abi fasour. Also would just papa saporabe finish sidas ke kabases next week Thursday. Checheberi kosap misirias tieti fuger next week. Rueri se wani fuger usa sabuera ekei usul fitu kabases. Iwe sibure iatek nori fasour pue akapator fansora sibure nafsing ai pue tigor ngeri sabat one baru re Karemeno ko sa ko sa bak sa reality. Sa yodek sebem kot virap no nang one train chio boy e kot na kiri so bukati rato Jesus Christ po poder prosperidad. KICH 6:30 AM. Ewo pon boy ka pantira to gun mi fen. Che bio gun mi fen po sero so gun nagich erigich. Met enet sibufetanon. Eri sigich no study pure porabot geri rabas pada risi egi ne di besa parwate ette kasa pun prejudice na regiek ngisi wajah kiram mo fer morir ngun mi fen pusi porabot beta skep fagen ferito si sa de or kiri so jabun amen.